Test mic. Test mic. Amen. Imbaga malumday kakabsat. Amen. Excited. Akla unay ng aming kakabsat. Iso nga siya mangi rogiti services tatang mga siya pakanta. Amen. Naragsakimot lang? Amen. Naragsakak launay nga makasubli. Ang malidayan na ka makakita tila nga da je bakara ka kabsat kita nyon ma'am ko raket permit punas na tinawasit na nga kita ken ni Sandro adapin ni Auntie Tony je control ni je bakara and Auntie Josie, praise God for that. And we have several new faces this afternoon. Hanggang una nakita i-descended ta basit je screen ni je bakara ka kabsat, but welcome to Hawaii mga aunties. And adan to pa may inayon man next month palubos ti apo. Tatarohel kas lakayat mo tag permanent at bakara tata ragsaki jaya. Amen. Praise the Lord. Dagon daway ay bakar ni Preacher John Ray nga umay mangilid ti pinagkanta. Amen. Dawatag tumakderte amin kakabsat as we start in singing. Amen. Good afternoon kanya tayo amin kakabsat. And good morning in the Philippines. And praise God, kada kiti naka-join iti Zoom, Facebook, and YouTube. May you be blessed with our service this afternoon. Let's sing that hymnal, the one that Preacher M was just playing around. That's Haven of Rest, kakabsat. The first verse, sing. My soul in sad exile was out on life's sea, so burdened with sin and distress, till I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I entered a haven of rest.
hymnal. Amen? Nabanbanlog kayo nga kapsat, ngayon kayo ni Apo Jesus. Isu na ti Haven of Rest kakabsat. Amen? Our next hymnal this afternoon kakabsat, He Keeps Me Singing. Isang naman takaabay mga kapsat. Gritam man. Amen. Noon na kami suot ko na, agisum ka ko na. Amen. Praise God. All together and the first verse sing. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still. In all of life's ebb and flow. Jesus, Jesus, Jesus. Sweetest name I know. Fills my every longing. Keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. This filled my heart with pain. Jesus wept across the broken stream, stirred the slumbering chords again. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Though sometimes He leads through waters deep, trials fall across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, see His footprints all the way. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Amen. Well, not the fourth verse na kapsat. Bitin na di kanta. Amen. But anyway, praise God for the devotion this morning kapsat. Every breath kakabsat. Amo yo, it's true kakabsat nga we are so mattered or we are so concerned with our needs and wants that we forgot to thank God even the breath that we are taking every day kakabsat. So let us be thankful to the Lord that we're still alive. Amen. It's time to praise God and it's time to be happy and joyful kakabsat, and grateful to God. Amen. Praise God na nakasubli the preacher Glenn dito ya. Hawaiian kakabsat. Amen. Kung na di Wednesday ka ta, urayin nyo di kita frozen kakabsat. Dumanigam lang maturog dito yung kakabsat church na urayon mi kumam. But anyway, praise God for the fellowship last Wednesday and praise God for the time to pray kakabsat. Amen. So let us sing our third song this afternoon, Trust and Obey kakabsat. Ladies, on the first verse, sing. When we walk. Amen, ladies. All together in the chorus. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus.
Amen. Praise God for all the songs, kakabsat. Amen. Kumbaga, makapa-encourage iti puso, kakabsat. Amen. Our fourth song this afternoon, Count Your Blessings, kakabsat. Amen. Sing. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Does that cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your hope on high. Smile. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Count your blessing, kuraygot na kami suot kayo mo't kakabsa. Aba, nagkanta kayo mo na feel na feel yung mo't kakabsa. Nagaputag kanta tayong good is just a requirement for you to sing, kakabsat. But singing, nakakastoy kakabsat nga congregational singing, ijay mo mo't nga ipiksa dete, puso mo na ngagkanta. Diba no worldly song kat nakalalaing kay nga bumirbirit no kwa? No kumamot nainlangita na kanta na kat isumamot iti pa nang ibirit mo tay kapipintasan nga boses mo kanti emotion. Amen? Alright, so yabakaroon ni Preacher Erwin to give us a Bible reading and prayer this afternoon. Amen. Count your blessing. Blessed to see another Sunday. Amen? Every breath kakabsat, dete devotion iti bigat. What a blessing. Speaking of breath or life kakabsat, malagip ko lati istorya, nga adeti may isang pasyente, Preacher Glenn, kat nakarate ijay bednan. Kat imay deti doktor na panaminitor. Kat dinamag jay pasyente ko nana, doktor ko nana. Tamagak man no, kumusta ti kasasaad ko nana. Kat ko na jay doktor, ang kakumamabigbigla iho ko nana. Ngem adalanganan iti 10. Kat ko nana, mabalin nga i-explain mo, Dok. Ipalawlawag mo na jay 10. 10 years, 10 months, then 9, 8, 7, 6, 5 po naman jay doktor ang kakabsat. Seconds lang gaya mo. So nga, natiti jay ka pasyente. Ilawlawag mo man, no, 10 years, 10 months. Bigla mo nga nagbilang jay doktoran. 9, 8, 7, 6. Natayang kakabsat. Praise God for the gift of life. Amen? Amen. Open your Bible in the book Ezekiel kakabsat. Nanamon tayo maminsan dito devotion. Ezekiel chapter 37. Verses 1 aging ganat 3 kakabsat. Then lumagtaw tayo ijay 7 aging ganat 10. Then lumagtaw tayo ijay verse 14. Amen? Basahan tayo iti English kakabsat. Agigidan tayo nga mangbasa.
Ezekiel chapter 37 verses 1 to 3. Then we will jump to 7. Aging gana 10. Then we will jump to verse 14. Agaabay damot lang kakabsat. Pi Bible 974. Amen? Are you ready to read the word of God? Amen. Chapter 37 of Ezekiel verse 1. Nagigitan tayo in English. Ready, begin. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones and caused me to pass by them round about. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Verse 7, So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, Son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord God, Come from the four winds, O breath, and breathe upon this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. In verse 14, altogether, And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it, and perform it, saith the Lord. What a blessing. Again, praise God for the gift of life. Amen? Agdumog tayo kabsat, agkararag tayo, iti managkararag iti Apo. Let's pray. Apo Diyos, ti amumi nga sibibiyag kami, adan anges ita, nalawag kendakkel Apo nga kinaimbag mo kada kami. Ngaruda po, agyamang kami, kinidaydayaw da ka. Deta Apo iti impamatmat ken impabigbig kada kami, iti sauming kami binasa. At tuya po iti saum, dimteng ken ni Propeta Ezekiel, may papan Apo Diyos kadag iti tultulang iti tao. E di nakita na kinunana awan met anges da. Ngayon di inikkan iti Diyos iti anges dagitoy. Et itoy nga nadaan da iti biyag, kinadaan da Apo iti lasag. Dito Apo nga parmata wenno sirmata nga inted mo kin Ezekiel, mangipakita launay Apo, nga inikkam Apo iti Israel, iti namnama manen, manipod Apo kadigiti rigat nga mapaspasaranda. Yet Lord, as anakmet iti Diyos, salakan iti parabor, anyaman Apo dagiti mapaspasamak, ken mapaspasaran mi iti biyag. E kuna ni Preacher John Ray, lagipen mi kumaapo, ngited keng kay ti panagyaman, oray pa'y kadigiti simple Apo nga banbanag, kas kumaapo iti panaghanges. Nagapuna Apo, anyaman nga banag nga dakada kami, basit man wenno dakkel, dagitoy Apo ket awan serserbina, unless Apo ikan na kami iti anges. Iso nga agyamang kami, ken pag kinidaydayo da kaunay-unay Apo, iti anges ti biyag nga ipapabulod mo, ipapaay mo kada kami iti tunggal aldaw. Ket dawatin mi Apo ken kararag mi, na dito nga anges ti biyag nga impatalik mo, babay na po ti parabor mo, kaskas di kumaapo nga makitam, ken masarakan na kami, nga napudno, agtultuloy Apo nga agserbi, ken agtalinaed ken ka. Diyamang kami Apo ti kinaimbag mo, and as a saved person in the Lord Jesus Christ, we are forever grateful Apo, iti biyag nga agnanayon, iti sidong mo, kalapasan dito nga biyag, iti rabaw ti daga. Alawin Apo Diyos, kas panagpatpatuloy mi keng ka itang amalam, pakumbaba kami ti matang mo, pangasim ka di Apo, dumawat kami ti pamakawan, ken panangdalos mo Apo kada kami, kadigiti naglabsingan mi, naramidan mi Apo nga madi iti matang mo, tapnon ti kasta Apo,
May kari kami ngagdaydayaw, kinabalegi apo dito ngagtultuloy nga aramid mi. Iti saklang mo apo at manen digiti anges ti biyag, inted mo apo, may paayking ka nga grupbab, agdayaw, agyaman, agkanta, agserbi, agkararag, agdingag ka digiti sasaw umapo. Thank you Lord for today. We celebrate life with you. At alawan na po Diyos, talikmiking ka, kinukumit mi, iti serbisyo mi nga malam, sikati mang bendisyon, mang tatibalegi, kinabunga apo Diyos, kangronan na apo iti sa umanungin kami mangigan, manipod ta adipen mo, kararang may apo nga sikati mang tulong king kwana, idem apo iti bilag nga nilangitan, ken sirib nga nilangitan apo, ken kada kami, nga anak mo iti biyang mi ngagdingag apo, kas ti mensay di napalapalabas nga Domingo, kararag may apo, iti nadameg nga puso, nadameg apo nga daga, kapakimula na po digiti nga sasawom. Paksyadam apo ti Diablo, tinaga mo ti meday dayo apo iti dating oras. Amin digiti dawaten mi, tinapati nga naga na po mi Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Mabalinan ti tumugawon nga kabsat. Turi kanyayo dito Zoom. Amen. Hello, Ate Charlene. Ibati, dakan samot na tayo nate. Awang kamat at dinagas ko, digiti ubig sagsagwat mo mela siguro. Amen. Kararagte da Brother Florante kan sis Jeline nga absat. Ay update ko nga nadagas da iti kabalay da kit ko na medyo yellow kanong amin ni Baby Daniel. So i-check da basit. John Dist. Malagip ko, di aldaw nga doray da kami kat. Napang kami ti Marta Ray Capiolanit. Ako na da after 2 days no kastapelak ka yellow nagsubli kayo. But malagip ko, di gijang aldaw kakabsat. But anyway, let's continue to pray for them. Brother Florantes is Jeline and Baby Daniel. Prayerfully kat mamit tayo ni Baby tunudamdama. Amen? Umatado tayo kakabsat na kasaysaya ti Apo, as we are increasing in numbers, dumakdakkel iti stewardship tayo. That's God's way of initially testing us if we can be entrusted with more. And that's the greatest learning that I had in Bacara Kakabsat. God has seen that we are capable to manage some resource kung nakadito nga itsura na gat nakadakdakkel je Bacara Kakabsat. No, da service kat takatag kumikita lang ato bo because it's really grand, it's really beautiful. They kunakang Pastor Provi, even the Wednesday prayer meeting, duri kon makita mga basit la tao 3 rows lang ti adajay. The service doesn't become ordinary just because the number of people is less. It's still as grand as Sunday because we're not doing it for the people. We're not doing it for our church. We're doing it for the Lord. Amen? And the same with us kakabsat, kas umadu tayo. Let's step up. Let's grow up and let's be better stewards. I know we are good stewards, but let's be better stewards. Amen? Takas na experience tayo personally, umay ka to haway ka sa balit excitement mo. Amen? And then mapadasa mi tagtrabaho, mapadasa magsweldo kat digitan nga pakakitaan ti stewardship kadigiti resource nga ipatalog ti Apo. Amen? So kakadwa tayo, titinulong tayo, ngagpalagip, and mangtulong ti sa nagtunggal mesa, focus lang iti Apo hanga diti lubong. Amen? Kat permi nga napaspas di bakasyon mi kakabsat. At digiti dadu mga damaganda kanya mi hangki pepulos nagawid. Idi kay pelang adadtoy kun hada kakabsat. Kat syempre dori jirik nagkakabsat di sumangput ka Manila talaga kat kasla hangkam pulos pimanaw. Sa bali di jirik na di kasi dog di bakasyon kakabsat dori di bumabakam di bakara. Tori hanga kas jila nga na di bakara idi. Di sumangput kami gat kasla danag lata jay natin every Saturday mot nga kaparte tayo di service di ngamin. So awan unay dakil nga adjustment but by God's grace, God is so amazing. I feel like I have experienced and gained more kaditi 2.5 weeks compared kaditi 5 weeks nga bakasyon may idi kakabsat. Ti sitwasyon na ngamin di 5 weeks kat makipagringak kang Pastor John alas 6 papanak makipagbantay agmalmalumi construction site for that entire 5 weeks kakabsat kat this time awamot tinadagsen ken natapok ken na tagaringa constructionan. So I was able to join the JCBA event. What a grand and beautiful event kakabsat. Daw-dawat ko kanya yung ada plano yung agbakasyon ni sungalalag digiti schedules kasla ni Ate Cheryl da Tita Grace na alag ti schedule da i-communicate ko di Bakara tapno ada plano da nga program dapat ada kay Jai
It's really different kakabsat. It's really exciting at the program nga agdaman o ada KJ. Kita DJC Bea ti permi nga nagdakkel kakabsat nga blessing kanyak, and it really emphasizes the need for us to reach out to MMSU, to Batak and Paway, kasi idi sumuri kag college Batak, Teatro Ilocanja felt so big. And then coming here, makita mo ti dadakkel ka na pinpinta sa banbanag, agsubli ka dya, it feels like everything got smaller. But the Teatro Ilocanja, it stays big. It's really big. Hamu may kumpara ka digiti structures iti kakabsat, and that's an old structure. And to say that that entire place was filled kadidi si Bea event, just imagine kakabsat digiti kararwa nga imawat iti apo ket no masibuganda halangan na imulat is oti apo no masibuganda ket dumakkel danto kakabsat, the many possibilities that we could serve the Lord in that area. Ket ikarkararag tayo unay kakabsat kes dito pinagdakkel ti ministry, one of the many things that I've been praying and asking Pastor Pruvi is that we delegate some of his responsibilities tapno makapag-focus ka DJ ministering part of the ministry kakabsat, kasi talaga nga nagdakkel ministry ng basit ti tao. Basit ti tao. At DJ in challenge ko the last Sunday ka DJ AV team ko nakanyada hang umad adu ti tumultulong no di bumas basit. Ta idi pandemya awan mabalin mo obraen tirwar. Church laang ti sangwem, ta permi buteng mo tatanggat adot ti distractions ti tao ket medyo meya dayuda. So ti kararag ko kinincheck ko kanyada, how can I help you take on more responsibilities? Ket praise the Lord kakabsat ta turay ka jay nga nadadagsen ti responsibilidad da willing dalat nga ag-take on ti adupay kakabsat. So ikarkararag ti isuda nang runa ni Pastor Pruvi adu ti agda mga projects. And in fact, I don't know, ni-announce si Kalman tomorrow, Monday for us, Tuesday in the Philippines, agpa Cagayan da. So nga da Auntie Josie, Auntie Tony, Jai, tahan na kaya't mamisan ni Auntie Josie, ti excitement, ti mapan ka, di ministries tayo, ijay mga rugi ijay Claveria, mapandat Apari, mapandat Lasam, kun adunto nga dagasan da nga members kakabsat. Katamok nga DJ ti ragsak ni Pastor June, kat partner na ni Auntie Josie, di Dadat Maui, kat ma-renew iti partnership da except sa balin to ti driver dan kakabsat. Amen? Kaya adunto ti kadwadan. So very excited nagkakabsat, and let's pray for that one. Amen? Itama lang, nagragsak nga makita nga nagadu tayo, umilit dito lugar tayo. Amen? Amen? Amen. Kasabulan yun sa agad kape. Ada naimas nga kape. Sangpot ni Ate Jen from Florida. Kakabsa. Thank you Ate Jen. Thank you. Uminom kape. No kas na kakapoy-kapoy kayo. Ta makatulong nga mabiyagan kayo basit. Amen? It's so good. It's so nice to see all of you. On our Zoom, I haven't seen the Zoom full with faces in a while. Praise the Lord. Amen? Recognize tayo. Umuna, Ije Bakara, ni Ma'am Cora, ni Auntie Tony, and ni Auntie Josie. Hi Auntie Josie. Hi Auntie Tony. Kada damag ka Auntie Tony nagang ko hanapulus malagip kakabsat. Ngumno ko nak nga mamisnak. Una nagakabsat. Agad digiti nasisita durihan na malagip nagan ko. Basta mamisnak mo. Amen? Praise God. Next we have Tita Teresa and Tito Moses in Maui. Hello Tita, Tito. Treso dagbakasyon kakabsat. Talagang napintas ti kalendaryo tayo this year. Tita Romana and Auntie Lucrecia. Sagsagana tayo mo't pinagbakasyon da ni Ate Charlene. Hello Ate. Sister Marivic in Honolulu. And then Mama O in Batak. Ate Luisa in the Big Island. And there's Baby Daniel, I think. Hey, there's Baby. Baka yellow pinakita. Yellow mga minty stripes na ba doon na. Amen. Praise the Lord. We have Denden on the control. And ang kumakita dyan picture. Oh, ni Tita Loribel. Hello, Tita. Stay with us. Praise the Lord. Thank you for joining us. Those joining us via YouTube, welcome to Hosanna Bible Baptist Church, Waipahu. Stay with us. 100%. You will be blessed by the preaching of God's Word and everything that comes with it. Amen? Amen? You know, ibagbagak ijebakara the many times that Pastor Pruvi has allowed me to say something on the mic, you need to be proud that you're a part of HBBC. Amen? Hangati pagpangas nga naaramidan mi detoy, but you know, I am a part of
this wonderful work that God has allowed to not just start, exist, but flourish. Amen? So tumagdirte nga ro, daragsagan tayo, iti agkanta, ita gondaway, ti Ilocano song. Hampin i-translate ni title na dito, awit pa ng pagbati pa lang. Awit ng pagbati in Ilocano. Amen. First verse ready. Naragsaka kita, nga di maray ka, hintay panagdayaw, kendi Jesu Kristo, ti dawat ko tapo, para purnaken ka, ken mariknam kumati ayat ti Ama. Amen. Panka agpangadwain ka kumagdaaw. Amen. Makipagkararat, ti sagot ti Apo, kental at kararwa, ipek sa tay ngaru, nagyaman ka mapo. Welcome to the family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Amen. You may be seated, kakabsat. Kadigiti baro nga addition ti pamilya tayo ni Nanay Perlita ken ni Nanay ni Nanay Norma. Welcome to our family. And we don't just say that just for the sake of saying it, but agpaysula unay anti mariknayon to tanabit kay pelang iti ayang detoy church tayo, detoy ti pamilya tayo dito Hawaii. Rumar kayo, maikawa kayo ito, ngam nagsubli kayo, mariknayo, itibara, ti panagayat, ti pamilya. Amen? Amen. So, kas recognize ti a pamilya tayo dito, agkikinararag tayo, agtitinulong tayo. Amen? Maragsakan aklaonay nga dumakdak ti pamilya tayo, kapan panunutak tayo sumarunong nga barbecue tayo, tatayin ka kapsat. Amen? Kaya tumalag ba, barbecue manon? Amen. Tintutunuan tayong katnat-nateng. Amen? Amen. Parang makatsamba kami ito ti adungan natnateng palubos iti Apo. Tagundaway, intay dinggan ti special number umuna from Bacarasan to dito Hawaii. Sino kada kayo ti naka-join the Family Sunday idi Kalman? Amen? Praise God. What a grand fellowship. Amen? Da sakit riknak tandaman la inra na ti kadak ijay kakabsat. Di ka jinga Sunday. Ngam naman pa kasta rason nga subsublyanan tayo. Amen? Just to follow up, tita nakapandi di kabsat mo ijay, tita? Amen. Nagado nga min nabisita, tita kang nagadubay nga minanagan, hindi ko ma-monitor, di no sinuda, di kajayin, kano yan na nagap-gapuan, nagad praise the Lord, tita, answered prayer. Tayo, ipatugot ni Pastor Jun, di invitation dito, kakabsat. Hana, mapanunot, basit nga, diferensya ti oras, kat no ibunong ko dito, na time nga may ibunong ko to, inalpas to di event, kakabsat. But,
nonetheless, what a wonderful, what a grand family Sunday event yesterday. Wonderful message as well. Praise God for answered prayers. Amen? Tingarod denggan ti special number umanaga put bakara. Buti pa kayo. Hindi yun. Buti pa kayo, buo ang family niyong nagsiserve sa Panginoon. Sister Ruth, God is good.
Be a Joseph to your family. When Joseph went to Egypt land, he wasn't there alone. He knew the Lord was there with him, though he was not far from home. In every task that Joseph had, he did as he should. Though others meant to do him harm, God meant it all for good. God is good. Ay, teka, Brother Edward. Lyrics ng kanta yan ah.
Looking back, I can see your fingerprints upon my life, always seeking my best. There were times when your will would make no sense, but as you said, you have never left. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe. You are always only good. Looking in, I can see my frailty, my sin is great, and my strength is so small. Still you stay, and your mercy shelters me. You hold my hand, and you hear my call. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe. You are always only good. Looking up, I can see your sympathy. I doubt myself, but I'm sure of your love. Love is grace, was poured out at Calvary, securing me for our home above. You are always good. You are only good. You are always good to me. There were times when see, help my heart believe. You are always only good. You are always good. You are good. Only good. You are good. To God.
Praise the Lord, kakabsat. Let us not fail to see that God is good, and let us not miss a moment to say and show that God is wonderful. Amen? Is God good to you? Punuhaan ko na magkat dapat awang kadita agon daway yan. Awan rason mo nga dapat adat to eh. But praise the Lord, God is so good, God is so wonderful, and He is amazing. And we can continue to expect that from Him. Amen? Nakasagana to yun, kakabsat? Nagitag kasapulan kape, nakalakay kape yon, caffeinated kayon, hanga decaffeinated. Amen. Ngumti sa uti apo sa baling nga biyag iti ipaay na. So inak nga rodin ipasa kan Pastor Pruvi ti microphone ijay bakara. Amen. Good morning, good morning. Good afternoon, kada kay dito Hawaii. Good evening, kada giti at J Canada, wherever you are around the world. I know you're watching. Welcome to our Hosanna Bible Baptist Church online distant service with our HBBC Hawaii. Can you adjust my camera a little bit? Itaas mo konti kasi parang matuknok sa amot tilangitan eh. Okay? Yan. Kablawang kayo nga dito Maui, nganganin umuwi. Amen. Naimbag nga malamyod ta. Dakay the Big Island. Sister Luisa, kanda kay amin dito Oahu Island. Kat barbareng no makapaspasyar tumot na tao, makita di kita nga luglugar kakabsat iti partena iti US. Kat ado dagiti schedules ti pastoryo nga agsasaganat itang atawen. Kat ti maysa kakabsat kadeti July, ikararagyo palubos ti Apong, will be visiting our members in Australia. They're very excited. Kat kunada pastor, nakasaganan iti ananda kami iti makamu iti pagpleteyo. Round trip ticket. Kat blessing. So itang alawas ipag nami iti panag-secure mi iti visa. Let's pray that if it is God's will, ma-approve barang kami. And we could buy a ticket in advance. Umina mo tang uminan kakabsat ti plane ticket. Just last week, about 5 days ago, I checked on Cebu Pac. Kat makakaalak at round trip mo kakabsat at only 15,000 pesos. Manila, Sydney. After 3 days, awang muteng kakabsat day jay. Nagsubliti original na. So anyway, pray for this travel. And then, on September, dangamin dete nabayagan kakabsat nga pending nga in gift pa lang ti church that was, kaano pala di dyan? 2020? 2020 sa pala, di no 2019. Dete Israel trip. Kat hanan natultuloy, gaputa dimteng ti pandemic. So, nag-text ni Pastor Edwin Tan, iso da iti grupo nga pakikadwa mi kakabsat. And we hope to join them and other pastors and preachers and their wives on September, first week of September of this year, Jerusalem tour. At baka meron sa inyo ang gustong sumama at sabihin nyo lang at para maisama kayo doon sa ating reservation. Okay? So, to God be the glory. Next week, na-mention ni Preacher Glenn, tumbigat kakabsad, mapang kami Jay Cagayan, tapno mapambisitaan di Apari, ken Lasam, because makapatats ti puso kakabsat, nga makitkita di gito yung nga brethren, nga uray hampay na paspasyar ti pastor, hanggang pa'y nakikita nanipo didi, ng rugi deta Lasam kakabsat, but they are growing, they are really growing. Kat makita iti favor ken panagtrabaho iti Apo, ti biag di giti nga believers, and I can see, nga da iti potential na. Tapos sa damay sa nga balay nga kita medyo sentro, 5,000 kano 30 na ti monthly kakabsat, dakkel balay. It's a big house, old house, but it's a big house that can, ada iti lugar na that can accommodate about 60, 70 people in one single service. So please do pray, ti wisdom, ito ti Apo kada kami, nga makakita, ti ima na, kan pagayatan na, tapnon ti kastak at matunuyan tayo ti kaya ti Apo, dito yung church planting endeavor tayo. Okay? And
pray also for my schedule sa dadama na nagpapa-schedule kanyak yan ta MMSU, dito Bayo Circle, tama ng Teatro Ilocan dyan. Adamot ti Thanksgiving da kabsat kat awisan dak nga mapa nag-speak, but I have to check my schedule on that. And as tamot nga pag-pray tayo ti family ni Sister Cheryl, di pupusay ni Brother Randy, for God's comfort upon them. And of course, sapay ko mati apok tultuloy mga provide ti kasapulan. Kan uray pa'y kakabsat, DJ Adamay sama ng San Nicolas, di nagagatangam miti ko, ati digiti granite nga inkabil di tayan ta stage. Natay di bakit kakabsat? Idi larabi, natay di bakit? Kat i-request da nga mapan tayo ag necrological service ijay, kayat dalaunay kakabsat. So nga, we have a lot of opportunities. You know what? Deti church tayo, deti ministry tayo, deti Pilipinas, hanakas laidi nga nagrigat ti mapan agbalay-balay, agawis tao, mangi-present iti sa uti apo, mapan ag-disciple, nakarigrigat idi kakabsat, for many reasons, siguro religious barrier, natangka na katoliko ti tao, siguro financial barrier, mas importante di masapulan na kwarta, ngam di jakpa iti kararwa, ado kakabsat, ngam it has changed as the years passed by. Kat itatan kakabsat, hanga datayon ti mapanagbiribirok, iso damutan iti mang birbirok ka datayon. Hanga dataylanganan iti gumawgawawa nga share ti word of God. Iso damutan ti agaw awis, tapno ma-share ti word of God kadakwada. Kat if you look at it, it's very overwhelming. So many opportunities kakabsat. Iso nga, well, we need more preachers. We need more people to help us out in the conduct of these Bible studies. Baday dayo ti Apo idikalman. Kaya talaga naman, mga kapatid, perming kaslat adup, DJ sa pelat kaadwan, ti attendance kakabsat, nanipod iti coming together tayo, iti sanctuary tayo iti Bakarat. Permi kakabsat nagadong nga bisita. Ayan, no? We had 195 visitors yesterday, all in all. Puno ang sanctuary, puno ang mezzanine, puno ang extension. Those are the pictures. There you go. Kat it's overwhelming kakabsat. Nakakaskas daw di parabor ti Apo. And praise God for the opportunity. At the end, they share ko the gospel and they pray to receive Jesus as their personal Savior. That gives us a lot of opportunities nga mapan i-disciple, i-follow up nga new believers and visitors. Oh, bilis no na, pambihira. Okay, so, yeah. Siyempre naman, walang tatalo dyan. Amen. At yan, mga Tres Marias, mga kapatid. Okay. That's our lobby. Yun. Family and Loved Ones Sunday. Timay sa pa'y nga pakaragsakan mi, DJ naggatangan iti tiles nga inusar nga ingkabil iti kapilya kat imay di kalman. After the service, napang ko inalamano kat ma'am, we hope to come and have a Bible study in your home kunami kat umayak tumanon pastor kunana. She was deeply touched with the singing. Yan siya. She was deeply touched with the Word of God, with the service. Talagang alam ko ramdam niya ang kabutihan at pag-bless ng Panginoon sa kanya, mga kapatid. And if it's true with her, it's of course true with the rest of those who have come. Ang runa di preaching di kalman. May panggap ti relationship, ti parents kadagiti anak, ti anak kadagiti naganak, digita nga mensahe kakabsat, permi nga kuna di agasawa di kalman kat paunay kan pastor, umuko up nga permi yan ti puso mi, deti mensahem kunada. Kat madaydayaw iti Apo absat. It was grand. Everything was world class. World class. From the music to the accommodation, how we accommodated visitors, how they were treated, the singing, kakabsat, tilahan na world class, kada di palpak ti audio, idi mangrugi kakabsat. Permi nga makapa-distract. But anyhow, it was a victory after all. Amen? Talaga naman. Kat iso nga, karkararag tayo kakabsat nga, gusto ko na ni Preacher Glenn.
pray for the AV. So, mesa nga lifeblood, the church tay ita, that is sounds kan AV. So, pray that there will be more who will get engaged. Mariknak di dadagsan na because he had put a lot of effort here and a lot of thinking, a lot of time. Tapnon di kastagat agbali na kastoy. It's not easy kakabsat. If you look into all the single detail and every detail in this AB counts because one palpak affects the rest. So every single detail in this AB, everything mga kapatid was properly conceptualized all together with Daniel. Iso nga to God be the glory kakabsat for that. Pero praise God kung natayo nga sa totoo lang, ito po ay isang nangangailangan. Nananawagan po ang inyong lingkod. Pambihira, ano? Nangangailangan po ng mas marami pang mga volunteer willing na paggamit. Kada ito'y nga ministry tayo. Bumasit iti tao, dumakdakkel iti loan. I praise God. Amo iti bakasyon ni Preacher Glenn, it made a difference. Mariknam lat nga nagbakasyon because kitam di babagat ni. Di cabinets nga pinapaaramid na jay, nawaknitan jay electrical room. Grabe, kakabsat. Talaga nga, it was a fruitful vacation. Nagdakkel nga ambag kan contribution deta. Ti sumarsaruno nga aramidin tayo ditoy. Actually, in addition, kakabsat, agparamid tayon iti kwan electrical. Kat hopefully, nalpas itan that electrical plan will be submitted to INEC and INEC will come tomorrow or the next to survey DJ kapilyatayo, tapno ma-installan ti 3-phase transformer. Talo kakabsat. Mall lang ti adda kakastana. Isu nga hanasinsinan deti kapilyatayo kakabsat ta 3-phase iti kuryente na. Tila pakakitam ti kakasta dito ikat mall kada hotel kakabsat. So really, hanga deti panangipangas, but I could say that HBBC is really standing out in Ilocos Norte right now. Ang mga pagdidinamagan ta Bomboradyo, ang mga pagdidinamagan kakabsat ita Facebook, but I'm telling you, it's becoming a talk of the town. Kat adu digiti naragsak, adu mo digiti sana naragsak, importante ti apo kat mapadayawan. Amen ba mga kapatid? Kat adupay kakabsat, kaya ting aramiden nga para ti apo. Madama ita, agating tungkom kini Preacher Glenn, gagite ag-install CCTV, mapanda je Claveria kakabsat, ag-install ti CCTV. Can you imagine? Isulat kapilya nga da CCTV nat Claveria kakabsat. Baka wang CCTV di munisipyo jay. Di kapilya tayo kung ada CCTV na. Imagine nyo, deta kakabsat nga progreso. Unaan na pwede progreso ti gobyerno kakabsat, deti kapilya tayo. Kaskas daw ti parabor ti apo, hala ka dagiti financial resources, dagiti pampanunot kakabsat nga nagbamayat nga ideas. Amen ba mga kapatid? Si bibiyag kay pelad ta kakabsat? Amen? Awa nakatulog kay samot ng absat. Gusto iti istorya, nagpreach akon. Amen? To God be the glory. You know? Isong kakabsat, amuyo, deti biyag tayo, usaran tayo nga para ti apo. As an introduction, I would like for you to see this. Dinggan nyo deti kakabsat, okay? 3 things about life. 3 things about your life. I don't care if you are still young, feeling young, you are old, or feeling old. But your life is these 3. Tatlo. Number 1, your life is a chance. Isurat yung kapsat. Your life is a chance. Tsansa ti panagbiag. Tatinatay awan tsansanan. Tila da tsansanang agaramid, tay si bibiyag. Tila da tsansanang agpanunot, tila da tsansanang agtrabaho, tila da tsansanang agparangay, tay adabiyag na. Usong agyamang ka, ta si bibiyag ka pa'y. No si bibiyag ka, kaya nangasawan, adapela tsansam. I don't care how many failures you have done in the past. I don't care what people tell about you. But I'm telling you, as long as you are alive, you have a chance. So nga deta kakabsat iti blessing. Ibaga matakabay mo, you have a chance. Ada chansam. Ada pela chansam ngagbalbaliw. Ada pela chansam kakabsat ngagserbiti apo. Ada pela chansam nga mangan iti lechon.
Tanatay awanan. Uri kam iti atang na, nga pansit, makan nakadpay. Sikat adatyan sana nga mangan pansit. Sikat adatyan sana, hamoy bagbaga nga, niya, dapat tsansa ka ginom. Madimot na nakakapsat. You are abusing your chance. Abusaram. Deta tsansa nga inted ti apo king ka. Hante ko abusaran, iti tsansa nga inted ti apo kada tayo. No diket usaran tayong apagiso, ti tsansa nga inted ti apo kada tayo. Amen. Your life is a chance. Number 2, your life is a choice. Your life is a choice. Tibiyag kakabsat, ket may tibiyag ket panagpili. No anyaman detag balin nga kasasaad tibiyag mo, resulta deta ti panagpilim. Tati apo intednan kakabsat itilintag. The Lord already gave the instruction. The Lord already gave His precept. If you follow, blessing. If you do not follow, then you experience problem and curse kuna na the Old Testament. Life is a choice. So, you know, whatever you will become is a result of your choice. Iso nga kakabsat, saya atom ti agpili. Choose wisely. Prayerfully. Consider your path. Consider your ways. Acknowledge the Lord in all your decisions. Life is a choice. So if you're making the wrong choices, you are wasting your chances. You see? So make the right choice so that you can make the most out of your chance in life. Your life is a chance, your life is a choice. Number 3, kada tayo nga imawat kini Apo Jesus, deti biag tayo tirabaw iti daga han nga final. Ti final tayo, heaven. Ti biag tayo tirabaw ti daga, preparation lang. You agree with me? Our life on earth is only but a preparatory. Ti final life tayo, di langit. So do not live as if your final life here on earth, no. Your final life is in heaven, not here on earth. Kaapir ka dati tirabaw ti daga pastor. Anat panggap ti Apo kada tayo. Anat plano na, anat purpose ti Apo. Number 3, life is a calling. Life is a calling. Adda na ngayaban ti Apo kada tayo. Inayaban na tayo ti Apo. Kuna na kabsat. Kanyo, amoy ti meaning that the word nga church. Say the word church. Church. The word church came from the Greek word ekklesia. Ekkaleo. Ek means out of. Out of. Kaleo means to call. Ayaban. So, ekkaleo means called out of. Kalati arig na kumakat out of a crowd, siningel out na kadya the stage kat kunana come over here. So, kadagiti nagkaado nga tao jay crowd, si kalat na single out nga na ayaban to join in the stage. So, kadagiti billions of people in the world that ay di siningel out ti Apo nga inayaban na to join Him on a mission. To join Him on a project, to join Him on an endeavor. You are called, I am called, and it's a blessing we've been called by God. So, use your chances and make the choice to follow the calling of God upon your life. Kita nyo, Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Okay? Matthew chapter number 4. Anak ko na Matthew chapter 4. Digiti disipulo ni Kristo nga inayaban na kakausat. Matthew chapter 4, verse number 18. Matthew 4:18, rugita di verse number 18. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren. At kinanduhag kapsat, ni Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. Ano po brada? Agkalkalap. Babak ng digitoy, they have resources. Sila yung mga parang katulad nung mga vloggers kung baga ngayon na may mga farm, may mga net. Yan, mayayaman yung mga yan. But you know, in verse 19, una ni Apo Jesus, Jesus said to them, follow me, inayaban na. That is calling. Inayaban na, follow me, and I will make you fishers of men. Jesus was saying, join me, let's have a work to do. Umay ka, surutan na, join me, adda ubraan ta. That's calling. So ti panagbiag kakabsat, usaran tayo, nga maki-join ti Apo, iti kayat na nga ramidin tayo. We are called by Jesus for a mission.
for a purpose. Kat ano, dito nga na nga yabanti apo kada tayo kabsat. Matthew 28:19 and 20. Matthew 28:19 and 20. This is our calling. 19. Go ye therefore and teach all nations. In kayo kat ikasabayo, sursuruan nyo ti aming nga nasyon. Anat isuro tayo, pan nakaisalangan. Kasano nga ti tao madan ti biyag ngagnanayong. Kasano nga makapanlangit. Aming nga tao da relihiyon na. Aming nga tao da panunot da. Aming nga tao adda pagkabisan na biyag. Aming nga tao adda concern na ti panagbiag. Ngam aming nga tao kailangan at maisalakan. Dayta tinangayabang ti apo kada tayo nga trabaho. Ti pan nakaisalakan ti ado nga tao. Whether it be dayta kat personal nga ibunan nagmo, wano suportaam dayjay inusar ti apo nga mapanagibunan nag, wano babang ti panagbiag mo ipakitam tapno digiti tao ti aglawlaw kat makita da ni Kristo kat maisalakan damat. Whatever that be, but we are called to share the gospel of salvation. Baptizing them. So digiti na isalakan, i-include ta idati church. Let's get them become a member of the church. And teaching them, verse 20, teaching them to observe all things. That is discipleship. Dayta tinangayaban ti apo kada tayo. So remember, life is a number 1, chance. Number 2, life is a choice. Number 3, life is a calling. Kat praise the Lord, deti nangayaban ti apo kada tayo, nangisaadan na, nangikabilan na kada tayo nga church, nagmayat. Are you thankful for the church nga nangiparan ti apo king ka? Who among of you are wishing to be a Catholic? Sana, di ko Katoliko. Sino kada kayo kakabsat, aghang-hangad? Sana, member ako ni Kibuloy. Ditun ka. Sino sa naghahangad? Sana, member ako ng yumaong Elisoriano. Ditun ka. Sana, member ako ng Iglesia ni Cristo. Ang dami nila. Ditun ka. Doon ka sa kamalian. Sana, member ako ng Mormons. Ditun ka. Ang lalaki ng templo nila. Wala namang katotohanan. Salamat sa Panginoon. Nasa Baptist ka. O, nasa tamang church ka, nangangaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, importante nga makita yun, di kita tap no ma-volume di kina member. Minsan, maraming mga members sa tagal, wala na. Handa ma-volume ka. Handa makita, DJ, sayaat nga, wow, thank you Lord, hanak nga iglesia ni Kristo. Thank you, hanak nga iglesia ni Manalo. Thank you, tahang nga di Mormons, tinakatignayan, riknak. Thank you, Apo, tahang nga di saksi ni Jehovah, tinangalat, riknak. Thank you, Apo. Tahangan ni Eli Soriano, tinangalan riknak. Thank you, tahangan ni Kibuloy, tinangalan riknak. Thank you, tasikat ng isaad kanyak yan, ti Baptist. Oh, see? Kat agyaman nak apo ta tinignay nak, tano saan? Baka awan relihiyon ko ita, awan ti biyag ko kuma. Kasla barko nga awan pagturturungan na, nuyan at angin, isot papanan na. Diba? Agyaman ka, tadaging kat Holy Spirit itan, inawat mo ni Kristo. Sana kaimpan, itimay sa nga nagpintas nga kagimungan, HBBC. What a blessing. Hindi po sa pagmamaliit ng ibang Baptist, hindi po na meron tayong itinatangi, pero nagpapasalamat lang tayo sa Diyos. Every Baptist is unique, as every family is unique. But we are praising God. God put us in a wonderful family. Katgapoy ti deta kakabsat, 1 Corinthians 15:58, 1 Corinthians 15 verse 58. Anak kaya ti apo kada tayo, 1 Corinthians 15:58, kastoy ka dapat nga rod. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Steadfast means fasten your seatbelt in the church. Unmovable, awanan dapat ti panagduaduam. Abounding, no yan na ti church nga nangipanan ti apo king ka, detamet iti kaya ti apo nga pangipaayam ti biyag mo, ti tiyempo, ti resources mo. Because if you do not allocate your time and resources in the church where God placed you, you will be sungbatable to God. Anat sungbatable? You will be accountable. Amom ti kayo nga sa undi, jay kakabsat, misallocation of funds. DJ dapat nga kaya ti apo, nga pangi-invest ti time mo, you are misallocating your time. Oh. Iso nga ha, kakabsat, hantayo lang nga bukod nga nakam, nga naging member tayo ti HBBC. Nakam ti apo. Do you agree with that? Akseptaran nyo ba kakabsat? Dapat, adadeta nga admission nyo ka. Hamakong ko na nga, adak, dito ita pinilit dak.
Addaak dito, kaputa pinalamlaman dak. Sino ko ba't nang palamlamot king ka? Di ba? Addaak dito, kaputa kastoy, haan. Adda ka ti HBBC, kaputa isot kaya ti Apo. Do you admit that? Do you accept that? Nga adda ka ti HBBC, kaputa isot nakem ti Apo. Kat at the purpose ti Apo king ka, no ape nga HBBC tinangipanan na king ka. Amen? And God wants you to abound in that work. Because deta tinangayaban ti Apo kada tayo kakabsat. Every church has a mission endeavor. HBBC has a mission endeavor. Iso nga kayat ti Apo nga ditana tayo nga usaran kakabsat. Deti nang ikabilan na kada tayo nga church. You know? Dito ni. Apay, kas pagarigan, din kanyo kakabsat, kang kiti ehemplo, tapno maawatan nyo. Napadasan nyo simmalin iti race, taray. Sino napadasan nan? Okay, napadasan yon? Awampay, ay pambihira. Amo miyanta oval, di ba no, grace da? Diyan ka mo no nga race track deta, mano nga linya, mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 siguro. 7 or 8. Did you realize that every runner, to win the race, he must stay on his track? Tama ba ako? Kasi nung lumipat isunang kakabsat, dagat awanan na. So he must stay on his track. Aglalo di kita'y short trains nga taray kakabsat, talaga nga ijay da lang yan ta race track da. So kastamo ti Apo kada tayo, inayaban na tayo iti church in a race track. So nga tatta kakabsat, listen to me. Gapo na ta, kaya tayo di agserbi ti Apo, kaya tayo nga mausar na tayo ti Apo, life is a chance, life is a choice, life is a calling. We've been called by God to partner and serve God with the HBBC ministries. Di kahit kung i-challenge ka, dakay tatakakabsat kat how to serve God. Okay? Tatay pa lang nga pampanunutag, anat title lang nga ito message ko. Tatan, di title na, How to Serve God. How to Serve God. Amuyo ka di kakabsat, nga da di kiti believers, na di pa nagserbi na ti Apo, ti sapsapulan na kat di maala na. So they are the convenient Christian. Ibig sabihin, no awam maalak nga convenience, dito nga pa nagserbik ti Apo, agsardengak. Malakay 3. Malakay chapter 3, verses 13 and 14. Look at it. Malakay chapter 3. Your words have been stout. Baditi pa nagtaad na ti Apo, against me, saith the Lord. Yet ye say, what have you spoken so much against thee? Anat imbagami nga nakasaktam, kung nado kiti tataw ko na po Diyos. Verse 14. Ye have said, it is vain to serve God. O bawti agserbi ti Apo. Awam magunggunam. What profit is it that we have kept His ordinance? Anat na alami ita, nga nagtulnog. And that we have walked mournfully. Ado nga rigat mi, nga simurot, before the Lord of hosts, digito nga Kristiyano, digito nga tattao gagabsat. Kunada, awan, anat naganap mi ita nga simurot ti Apo. So ako na, daging ka kitam, nanipot, nagbaptis ka, kitam tinapasamak na biyag mo, nurigat mo. Some serve God for personal gain. Some serve God only when it is convenient. Kitam, idinanipot, nagbember ka ta HBBC, anat napasamak king ka ita, kung nadaging ka. Awang maganap mo. Pero kakabsat, kada tayo nga anak iti Apo, how should we serve God? Are you with me? Clear kada kayo kakabsat? No anat biyag? Amen ba? Clear kada kayo no sana dapat pagserbihan nyo? Nangayaban ti Apo kada kayo agserbi? Clear? Hanggang agala-ala kakabsat? Kasi no agala-ala kayo, kasla kayo bulos nga kalding. Kasla bulos nga nuang, bulos nga baka, hanggang agala-ala. Usapo lang may sarang. Number 1, how do you serve God? Serve God gratefully. Amen. Serve God gratefully. Tikit nga asawan, no agserbi ka iti Apo, DJ pa nagserbim, saan nga mapilpilitan? Saan nga gaputa da mangiliblibreging ka? Saan nga gaputa da iti crush mo? Saan nga gaputa da pag-agpapitsa? Amen. Saan nga gaputa dagpaala? DJ pa nagserbim iti Apo, tigpuon ken gapu na kakabsat, gratitude. Apay, kuna na di 1 Samuel 12:24. Brother Sam, kitam dito yun 1 Samuel 1 Samuel 12:24.
Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. For consider how great things He hath done for you. Oh, tigayam dapat nga puso ti panagserbi ti Apo, ket puso nga makabigbig, ngat no anyaman ti naindaklan, nga daken kuana ti Diyos tinaggapuan na. Ti Diyos tinangaramid amin. Isong agserbi, iso na iti Diyos. Gapo ta bigbigan na, nga digito'y nagdadakkel nga banag, nga dagan kwa na, ti Diyos tinaggapuan na. So nakita na kakabsat, ti value ni Apo Diyos. Kat maipatag na ti Diyos. Ayatan na iti Diyos. Pagserbiyan na iti Diyos. Hello? Serve God gratefully. Are you thankful to God for the many blessings? Sino kada kayo ti adot blessings na kakabsat? Oh, nagpinta sige di kanta itay, God is good. Nakaimbag ni Apo Diyos. Amen? Oh, nakaimbag ti Apo, dakay ta Amerika. Uri narigat ti biyag dita. Narigrigat ti biyag dito ino kwarta. Narigrigat ti biyag dita mo no trabaho. Ngumuray, praise God na dakay ta Amerika. Amen? Oh, sino ka dakay ti might nga mangi-give up ti citizenship ta Amerika, sino ka tayo? Oh, are you thankful you are in the US? Oh, kuna ni Anticone, it's a privilege to go to the US kuna nagabsat. Una, blessing yan. Oh, all the blessings that you have, consider, kitaam nga nasayaan. Idi last week kakabsat, I was talking to Kirk, gaputa bumaro. Kat amom ti ubing no bumaro, agsabali mo ti ugalik. Inot mo ten kabsat nga dete ag disrespect kini mami na. So what I did is I explained to her the value of her mom. Sabi ko sa kanya, don't take your mom for granted. Sabi ko sa kanya, sipin mo, have you ever thanked your mommy nga isuna kat isagsaganan at badbadom? Oh, isagsaganan nakat kanem, suruan nakat panagbasam. Isot nang sigugking ka, isot nang iyanakken ka. You know, why a child would learn to actually love his or her mom is when that child realizes the value of his mom to her. So dapat kasamot kada tayo absat. Ma-realize tayo mati adu nga kinaimbag iti Apo. Serve God gratefully. Any one of you nga makikimgimong nga hanga ti gapuna ket gaputa siya yaman ka ti kinaimbag iti Apo, I will not be surprised one day reklamador ka. One day adot negatibong ibagbagam. One day mapukaw ka dita. Apay? Because you did not have the very reason why you need to serve the Lord. Serve God gratefully. So ano itatakabsat? Mas na mapilpilitan rik tayo makigimong. Mapilpilitan tirik nam nga mangted. Dito iti sublianam. Apo, hana dapat mapilpilitan tirik na. Kasi dapat tipusok si ayaman. Number 2, serve God wholeheartedly. Serve God wholeheartedly. Oh, walang kahati. Matthew 6:24. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Oh, deta mammon nga tuktukoy na tagabsat ket kwarta uno material things in life. You need to clarify in yourself the giver and the gift. What you have is a gift. Who you are is a gift. So, who is the giver? God. Kaya dapat, what you have and who you are, i-dedicate mo king kuana because He is the source. You have to differentiate the Creator and the creation. Don't serve the creation. Don't worship the creation. Worship God. Keep that in mind. So, no, agserbi ka ti Apo kakabsat, masapul nga, kung ano di Bible, all of your heart. All of your heart. All of your soul. Do you know what that means? No reservation.
No reservation. Amom ti ada reservation na kakabsat, detay tao nga da plan B na. Ada plan B na. That's reservation. May plan B. Kumbaga para sa kanya, if he does not find serving God happy, ada plan B na kakabsat. Wala ka dapat plan B when you serve God. Kaya nangasawan, naragsakto kung saan iti masagrap mo't panagserbim, it will not change you. It will not change your heart. You will still serve God. Kaya mo sawan, no, agasawa, ada reservation mo pelang, agasawa kayon. No, nibagat ko, kat apaan nakton, ada plan B. Kaya mo tikas jay, da kayo nga misis, kahit yung nila kayo, ada plan B na. Hello? Oh, kahit yung haan, anyo kayat, di ba? Ngano ko nam, no nibagat ko, kuribot-bot to tarupanan, ada plan B. Oh, di ba? No nila kay ko, lumukmug to tiyanan, ada plan B. Oh, sino pa na ka lumukmug tiyanan tang kakapsa, tayag nat imanan? Kayat yo, husband. Oh, nga kasta ni bagat yo, ada plan B na? Ha? Kasla, dapela sa bali nga tao, mat yan di panunot na kakapsat. Madi you cannot be a wife of two guys, you cannot be a husband of two women. Stick to one. So dapat kasta mo ti panagserbim iti apo. Hangka dapat ada reservation mo ako nam nga, no jak to feel, no kasla diti church kat ung tanak to ni pastor, ada plan big. May tarot may kakasat. Amen? Oh, no kurihirin nak to kat masair tariknak, ada plan big. Pag ganyan ka, hindi ka committed. Kasi ti committed, ti talaga nga commitment kakabsat, ti pakakitam ti illustration ti commitment, dito agasawa, stick to one. Are you following kakabsat? Stick to one. You cannot serve two masters. Kala ko mati unag ti pagtangan, mabaling ka di nga duat ama. Sino ka da kay ti anak, di kahit na duat ama na di unag ti balay. Oh. Mabaling nga kunam sikat inauna, kat kunam tatang, ama ka, siyak iti father B. Duat at ama dito'y kunam. Madiya ka saan? Only one. Mawatan niyo? So kastamot ti kayat ti apo. Hana kayat ti apo nga dapela reservation ta pusom. Nga no makitam nga detay marigatan ka ti panagserbim ti apo kat kasla dapela plan bim nga planong pelat umadayo ag backslide. Awan dapat kasi a plano. Alisin mo sa plano mo ang mag-backslide. Alisin mo sa plano mo na nuhan na ka na pagustuhan, kadla tirik nam han na ka na pagustuhan ti apo ti kararag mo kat ingka agpagunggan ti lubong kakabsat. You begin to go serve the world. Oh, dapat put them dayjay. Put them. Because you cannot serve God and mammon. Serving God ka kunam ngam adapela medyo inclination ti pusom ti lubong. Adapela attachment detarik nam. Put them dayjay. Burn all bridges. Among tinasaw ta burn all bridges. Dete you cross a bridge that you can never go back because you burn all the bridges behind. So aming kakabsat nga no sinurot mo ti apo, indenay mo sariling, burn all the bridges, kat kunam apo, come what may, day patay kung patay, buhay kung buhay, badang no badang, agserbi ak apo kang ka. Apo unay ka detang kapsat. Serve God wholeheartedly. Are you serving God wholeheartedly? Wholehearted, tayo mo lang. Kakapsat, wano agsisiim tayo pelang, amom no observer ka, hang ka wholehearted. Kasi agsisiim ka pelang kumbaga kat, gure ka, you are testing the water. Gure ka, kala dete agtempla ka kumatsa agat, gure ka man. Imbes nga, ikamtsaanan, testing ang pelang no napudot. Di ba? Kumbaga kat, hamo mai-commit ti sarili, aging kang hamo testen. So, gure ka, observerak pela ti church, pastor. Hang ko pela mai-commit ti bagik, observerak pelang di ti church nga pa nagserbi ti apo ti church. Dak pa'y mai-commit. Talaga, hang ka wholehearted. And if you are not wholehearted, God is not pleased. Hanga may ayo ti apo kapsat. Ako na you cannot serve God and mammon. Number 3, serve God diligently. Oh, serve God. Ano kasunod pa nagserbi tayo? Serve God diligently. Anat diligent? Romans 12:11. Romans 12:11. Not slothful in business. Amom ta slothful, slow. Slow. Sino ti padak nga slow? Medyo slow ak kakabsat Ngam ko na ti Biblia, not slothful. Kaya nga sawan, agal alibtak tayo. Oh, nalibtak tayo mo lang. Appreciate ti kinalibtak ni Preacher Glenn kakabsat.
Kanlang kinaaliptak nga gobyerno. Di kinaaliptak na nga sumuporta. Yeah. Alis to. Di panunot na. Praise God for that. No, dadigitay may announce nga project tayo. May announce nga aramidon tayo. Alis to. Di panunot na. Kung anang atat maitulong. Anang atat maaramid. Anang atat mabaling ko nga maitulong sa jay. Dapat kastat kaaliptak panunot mo. No, kaya't mumutlang ti talagang agserbi ti Apo, yan ti church tayo, nga isot nang ipananakan ka, paghaliptakam ta panunot mo. Hanggang agsisiim, hanggang dapat nakulbet kakabsat. Dahil iti narigat nga makarik na, alam mo yon, nakulbet. Dete, kunam lang arut kat, teko madalamis nga kok kunam ko. Amom nga, dakwarta na kakabsat, di na pelag tignay. Nakulbet. Hello? Adam mo yung nga kakasta kakabsat. Ha? Oh, amom nga dakwarta jay gayem mo. Ha? Tapos kunam kat, medyo namagati karabukup ko. Teko ma-Pepsi. Kunam ko, adatan ni MM. Di naman lang ibagan, intang bro, intang Pepsi, di naman ko na. Aduk kakasta nga miyembro kakabsat. One, ada tiyempo na, ada resources na, ngam awan aliptak tirik na nang agtignay. Agsisiim. Diyan mo, naimot siguro. Oh, siguro ugali na't naimot ka kabsat. Oy, no Kristiyano ka, bawal ang kuripot sa baptist. Oh, isang ano kuripot pala to ugali yung kakabsat, sukatan yon. Tati apo tayo hanga kuripot. Amen. Oh, hanga kuripot ni Apo Diyos. Generous ti Apo. Kasanupay no kuripot ni Apo Jesus. Kunana kat, gurey kayo, dito ilang makanawan nga imak ti mailan sa takrus kunana, may salakang kapay nga rod. Awa na, intud na amin. That's what you call grace. Kita yo? Iso nga dapat, hantay kuripot ti oras tayo nga para ti Apo. Hangak tayo nga kuripot ti resources tayo nga para ti Apo. Serve God diligently. Agal aliptak ka. Fervent, ulit naman, not slothful. Agal aliptak ka nga agpanunot. Agal aliptak ka nga makakita at pagkasapulan. Agal aliptak ka nga umasist, umalalay. Oh, makita. Kasparin ko na ti pastor, okay, kakabsat, sir, ibunong yung man dito yung lesson. Dakat jive. Agbulong-bulong lang kalatakat ni. Is already 1 minute, 2 minute, dagi bumbuno. Tumakdara ka na. Ikanak mo tembrad. Kasta dapat iti spirit tayo kakabsat, ti pa nagserbi ti Apo, hanga agbulmulang lang. Amen ba? Hello? Oh, natay kay samot ng kabsat. Si Bibiyak kay Dita, amen? Pambi kay bagbagak na tayo slotful, awang mo tagim, amen ang kabsat. Amom, deta pa di pakaalan na, amom ti slotful na Kristiyano, hanap po sa game, amen, mabanglis na katay na. Niyakid ding kakabsat. Nakapimpindas nga preaching, nakagasgasang lang arudon, di ka pelag react. Amen? Kasla ka na, DJ, adayang people dito ide. Challenge me, kunami kat ne. Kanam dito sa nga pulo nga sili, ilibre na kat empanada, kunami kakapsat. Gaputa paborito na't empanada, kat awan unay makukwarta na. Kanam dito sa nga, sili challenge, kanam ti sa nga pulo nga sili, gatangan da ka empanada. Ini kami, tay sa iro kakapsat, hanga jablo, sa iro. Kinan na, kanam kam na. Awan makitam, jerupa na kapsat nga ti maadatan. Ana, ako namin kat, kurang pa'y ko na nakakapsat. Nagkarumot dahi nga pa nagdildilan kakapsat pa nagngiwatan. Amen? Kat, no, di kiti kakasting nga mensahe, di ka pala agam amen kakapsat. Paunay ka Kristiyan, yat kulbet mo nga puson kakapsat. Hello? Amen. Nakapsot talaga at amen nyo. Nakulbet talaga at puson ti daduma. Oh, makitam lang arudan ti pagkasapulan ti ministry, adamot blessing mo, di ka pala agtignan, nyat kulbot mo. Oh, makitam lang arudan nga ni pastor, kasapulan at kararag, di ka pala ikararag. Nagkulbot nga riknan kakapsat. Slothful ka. Slothful. Oh, no magkarod para ti sabsabali kakapsat, nagalisto mo tariknam. Oh, no para ti ministry, di ka makaitid. Ngum numakmakan, berme mo ti panaggatang but makmakan. Oh. So haan nga iso di kwarta kakapsat, di kinakulbet ti problema dya. Slothful. Tuloy tayo. Not slothful in business.
Fervent in spirit. Anat fervent kakabsat? Passionate. Tiyan mo yung isang ti fervent, boiling. Neta ti meaning na ti English. Boiling. Boiling ko na yung man? Agburburek. Amom ti Kristiyano kakabsat, nagburburek tirik na nga agserbiti apo, no hamo ikan tiyan sana agserbiti apo, bumtak deda kakabsat. Bumtak, di ba? Kita nyo, di unana, di ba? Ano di jayan, dete pagpapudutan danom iding, anat naganat Ilocano di jayan? Takuri? Takuri ko natin di jay? Idiubing kami kabsat, adadak kilakas jay me. Kat siyak ti assign nga para papudot ti pagkapimi ti bigat. Oo. Amom di jay malagip yu di jay kabsat nagpapudot ka no napudotan agsagawisiw. Han? Malagip yu han? Aw, di samot amo, di kita bagbagak. Oh, di kita adults amuda. Di ba? No napudotan ka kabsat agburburag agsagawisiwan. No hamo pela mapan arayatan ka kabsat agpuswak day jay. No hamo pan idepen agpuswak day jay. Kasta dapat ti Kristiyano. Dete kasla bulkan kakabsat nga agsapol iti pagserbyan na. Agsapol kakabsat iti pagpuswangan na. Agsapol ti pangipaayan na. Oh, hanga dete si kapelat maguyguyod, posmatic kakabsat, anyamutan. Kasbutlawan inaramid ti apo nga nagimbag ti biyag mon. Amom deta kung makinasaya ti apo king kagat iso kumat mang paburek tariknam ka. Kunam kumagat, Lord God, because of your goodness, my blood bureks, my heart beatiks. Di ba kakabsat? Oh. Nga kunam, Pastor, ikanak man ti gundaweng agserbi. Pastor, anat maitulong ko kat permi, agburburag tiriknak agserbi ti apo. Di ba? Pastor, anat sumarano nga project tayo, agburburag tiriknak kamangtad. Paunay kang kakabsat. Nagsayat mo, deda nga puson. Amen? Awa nga sa pesmesa dagim may mesa na nagburburek ka na kayo. Hello? Awa nga sa masapo na pagburken tayo, digitirik na tayo. Amen. Deda ka na sa unti fervent, agburburek. Oh. Pastor, kaano kayo nga mapan ag-mission trip, sumuro ta ka agburburek tirik na ka mapan ag-church planting. Pastor, kaano't sumarno nga Bible study di MMS yok, burburek tirik na ka sumurot. Oh, fervent deta kakabsat. Fervent means boiling. Di ba? No makita ti Kristiyano nga, kakabsat, intay tok Bible study. No comment. No comment. Kakabsat, among comment na. Ha? Pambihira. Natay detan. Kita man takaabay mo kakabsat, baka masabol at balsa maduran. Is slothful in business. Fervent in his spirit. Serving the Lord. Serve God diligently. Pira. Amoy dagiti kwa, amoy dagiti agtatakaw, agburburikrik na day. Ano? Dagiti snatcher, makakita dalat LB, agburburik tarik na dang kakabsat. Makakita dalat iPhone 14 Pro Max, agburburik tarik na dan. Oh. Makakita dalat tao kakabsat nga upat lima ti kwentas na, tapos sa dasing-sing ti kadarame na, agburburikrik na dan. Papan mga tagbado na titingin kada ramay yung kakabsat, pati ramay kada tingad, pakialalanan. Oh, dapat kastatayumot kakabsat. Oh, nung nakitam ni pastor ngagpreach, nagburburik tarik namon, excited kan. Oh, nung umay tigi mo, nagburburik tarik namon, excited ka makita digiti brethren in the Lord. Amen. No, report ni pastor ni gitay solso, nagburburik tarik namon, excited ka nga maragsakan nga makamong adot, may isala ka na fervent in spirit. Amen. Oh, agburburik padlarik na yung kakabsat, na-revive kayo, na amen? Amen. Sa pula paburkan tayo, digitarik na yun. Oh, balagip ko kuna ni Pastor John Idigat, amom na mapanagag-preach day mawi anak ko. No, dete nga ni malpas ti gimongan, mapan paburkan ni Brother Moises, dete sigangan ng salmonan. Ag-closing prayer kami, mang-angot mi ti salmon nga sigangan nan, kas dete kumakakabsat. Amen? Number 4, lastly, serve the Lord committedly. Serve the Lord committedly. Oh, Acts 20 hanga weather.
Acts 20:19 to 24. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations. Nagadumot na, kita nga parikot probleman. Sulisog sang sangit. Which befell me by the lying in wait of the Jews. Ado da uray nga mangdadahil kanyak. Verse 20. And how I kept back nothing profitable. 21. Testifying both to the Jews. Uray kas diakas kasabaklat ta. 22. And now behold, I go bound. Inak nga nakaposas ko na. Nakaposas. Paunay. Kasano pa nagserbim ti ako no nakaposas ka? Ha? I go bound in the spirit. Ang gayam nga nakaposas ti ima. Spirit gayam. Ngam actually, during that time, he was in prison. He was in prison. Not knowing the things that shall be, because they will take him to Jerusalem as a prisoner. Pero haan nga, di posas, tikit kitan na, DJ, spirit. Oh, 24. But none of these things move me. What a blessing. Awan ka digitoy, iti makagaraw kanyak. Hanga makagaraw ti physical diduktukuyin na. Awan ka digitoy, iti mga pektar ti pusok. Digitagat awan kanyak digitan. For me to live is Christ, to die is gain. Kunana, neither count I my life dear unto myself. God gave me a chance to live. God gave me a choice. I will choose to serve Him. And God called me. I will finish my course. With joy, the ministry which I have received. Amoy dito HBBC, intad ti apo kada kay dito kakabsat. Inawat yu iti apo dito nga church. Amen. Inawat yu ti apo. Isungahan yung isarsarwa. Hanyo yun ula. Hanyo kugkugtar. Inawat yung ti apo eh. Hangan ni pastor tinangyawat kada kiti HBBC ministry, ti apot nang yawat kada kayo. Idimpan na kati HBBC, kabatugan na inyawat na mutin king kati ministry. Kung na ti apo, okay, ipangka dito HBBC, ipatalik ko king ka dito nga trabaho, tumulong ka. Oh, which I've received of the Lord Jesus, kunana, to testify the gospel of the grace of God. Iso nga no anyaman, dagiti external influences. Anyaman dagiti internal nga influences tila sagken ka. Ba-identify mo dapat amin dagito yung akunam. Oh, none of these things move me. I will finish my course. Serve the Lord committedly. Kakabsat, kasta dapat iti panangaramid tayo tinangayaban ti Apo. Life is a chance. Life is a choice. Life is a call. You and I have been called by God in HPBC. Naipatalik kada tayo dito nga ministry. Dito tayo nga dapat agserbi ti Apo. Agpasnag tayo. Agserbi tayo nga tipuon nagat panagyaman. Agserbi tayo nga na impapuswan. Awan reservation. Agserbi tayo nga napasnag. Agburburek kumatrik na tayo kakabsaan. Kunam Apo, pagburkem tayo pusok. Pagburkem tayo pusok, Apo, nalami isakon. Nalami isakon, Apo. Umayk magigimgimong. Nogkan kantaak, Apo, awanan. Awan pa'y mangag nga boses ti kantakon, Apo. Hanak mo tagpaparaw. Ngam nalami isakon, Apo. Pagburkem tayo riknak. Yata kumat kararag mo. Kat, Apo, adot parikot ko ita. Adot problemak ita. Ngam tulungan nak, nga saan nak nga agkapoy. Hanak maupay. Hanak ba discourage. Hanak Apo nga dete, maawanan iti determinasyon. Ikanak ti determinasyon Apo nga agserbiging ka. Because help me to realize and see, you are bigger than my problem. You are bigger than my need. You are greater than all of the struggles I'm going through in life. Kat anyaman ti mapasamak Apo, I am in you, you are in me, all things work together for good. But I will serve you committedly. Kabsat, dito HBBC, agserbida iti Apo, pasnag tayo, ado nga trabaho, ado pa akararwa, kita nyo kabsat, ado pa iti kaya tenga reach outan, soon, pasig pa the grace of God, kaana damot ti sumaruno. Idi, ada nagpadidikar nga karubayo, Tita Teresa, karubayo ta tres, Tito Moises, nagpadidikar ni Aris, out of nowhere. Imay di na minsan, kung na pastor, padidikar ko ti anak ko, dituya ka nagbunyag. Kung na anak, handa ka binunyagan, dituya ko nakanya na. Binunyagan na ka di. Oh. Kung malagip na kakabsa, diya ka mo na bagbaga na bunyag, baka dedikasyon siguro. Tutalot anak nan. Oh. Nga magparparti, daglalako, da ngaming karnid tagaglako, dapay di Domingo. Kadi daman ako may dikan, may karigata, may kunada. You know what? Nagsaya ti Apo kabsat. Katni, ada deti kapitan, ta tres itan. Ha?
dati agdi-drive dita yan ta ambulansya yan ta ospital, isok kapitan ta tres. Oh. Kat agsarsarita kami kat mapanggayam Kanadan. Mapang Kanadan kakabsat. Oh. Aduntot mapang Canada. Oh. Oh, da Abdul, mapandansapay Kanadan. Nagadunto nga member tayo ta Kanadan kakabsat. You see? So nga, awang papanan na, nuustot panunot tayo, no amutay ti goal ti Apo, talaga awang papanan no di parang ayan ni Apo Diyos ti biyag tayo. Hang iso tap apteran tayo di material gain. Hang iso deta trason tayo agserserbiking kuana. Nung tingait ko sa uwan kakabsat, nagragsak nga ti pang parang ayan ti Apo king ka, kat saan nga dete, rimang ay kagaputan na inlubungan. Rimang ay kagaput pa nagtatakaw. Han, rimang ay ka, iti pa nagserbim ti Apo. Amen? Oh, so, tugad pida glory, sabi ko matag, burburek kayong kakabsat. Amen? Oh, idabumta ka abay mong kat baka bumtakan. Okay? God bless you. Go ahead, Preacher Glenn. Wow, what a wonderful message. Amen? Nagpintas lo na kakabsat. Thank you very much, Pastor Pruvi, for the wonderful challenge, encouragement, and inspiration for us to serve. Amen? At dati ito'y not for our own gain, but for the Lord. And we are here and we need to recognize that we are made, created, and given many resources and talents to serve the Lord. Praise God. Amen? At itayin nga rin isubli, di nga resource kim patalik ti Apo. Dawatag tumakdarte kakabsat. Let's pray for our tithes and offering this afternoon. Heavenly Father, what a wonderful message we've heard this afternoon, O Apo. May papano kasunod pinagserbi mi ka. At Lord, agyaman kami umuna iti pribilihiyo nga, sibibiyag kami iti agundaway, kadakkelan na po nga pagyamanan mi, iti panakisalakan mi. Ken Lord, pakatlo, the opportunity for us to serve. Di ko na ni Pastor Pruvi, life is a chance. Ini ka na kami ti chance sa Apo to pursue the calling that you have given each and every one of us, and the primary reason is to serve you. Ket Lord, ti tema may itang atawon, enlarge our coast. Ket Lord, as we pray that you enlarge our coast, please, Lord God, also enlarge our capacity to serve. Personally, O Lord God, kas makita kiti favor mo, ket Apo dumakkel lumaway iti sakop iti ministry ng pataluk mo kanyami. Mamiris ko Apo personally that I am limited Apo ti ability kit idawdawat ko Apo nga padakkelem kadi ti kakayanan mi Apo nga agserbiken ka. Idawat ko nga kastamit kadi iti kakabsat makita da kuma ti limitasyon da. Ket Apo idawat mi ken ka nga ipadakkel mo pa iti capacity mi nga agserbiken ka. Help us not to just be comfortable. Help us not to just be happy and content with our capacity right now no di kadi Apo. As you have entrusted us much, we want more tapno Apo dakdakkel pa iti maramidan mi para ken ka. Lord, itagundaway pagyamanan mi, digiti resource yung patalok mo kanyami. At Lord, thank you so much for the clear education that we have received from your word through your servant. Kasapulan mi isubli Apo ti pagkapulumi. Inti anyaman nga resource mi hanga para kanyami no di di Apo para iti gloriam ken trabahom ket Lord, sika kadi Apo ti mang bendisyon digiti tithes and offering ngem kami paay. Patuloy na kam kadi Apo kan wisdom nga mang manage digiti adu nga resources ngem patalik mo kanyami hala nga financial at ti oras sa lunat ken relasyon ti sinagtunggal may sa Lord. Please bless the giver, bless the offering, and be with us for the rest of this service. Because all these things we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may bring your offerings sa kapsat.
Amen. Amuyo kanya nga da pagsapulan na kat amutay nga ito tita it's an offering tayo. Amen. Kaya digiti ubing nga awan pagsapulan da amuda nga mangi-share ti pagyaman da ti Apo. That I'm always challenged and encouraged ti spiritu digiti ubing takada makita da ti may di baga kanyak. Are we gonna do memory verse today? Kat no malipadak, may di palagi just one verse iso da may mangipapilit nga ag memory verse nagakabsat. Iso nga ita gundaway sakbay ti agkanta ayabak digiti ubing nga umay ag memory verse. Amen. Ta nagsagana dati memory verse da. May kingaro din, Ezekiel is come. Come. Is Eman and Chacha. May kayon kat ni tumartaray ti oras. Come guys. One verse is okay. One verse each. You have to be here, otherwise you're not gonna do your memory verse. Whoever comes first will do the memory verse. Alat, Mikyo? Who's coming first? Chacha, you want to start, Chacha? Ti problema dagad adunay kanunay kabesa dahandaan mo ti mga kabesa mesa lang kakabsat. Alam may kingaro din. Duray manut may kayo ikabesa itata. You have to be here to do memory verse. How about Eman? Not ready? How about Mina? Come, Mina. Yeah. All right. We have Timothy. Amen. Praise God. It's okay, Timmy. Oh, you don't? It's okay. Oh, your mommy will hold you. Oh, there you go. Oh, there. Ready. Mommy will help you. Yeah. You can go. It's okay. Come on. Okay, let Ate Mina go first. You stay here. Okay. So, watch Ate Mina. To Ate Mina. There, go. Psalms 51:10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Memorize the verse after that for Wednesday, okay? Yeah. Okay, Kuya Tim is turn. Okay, you stay here. Oh. Natanya. All right. Come this side. Tapos maalan na kata camera. There. Go, Natanya. Ephesians 2 verses 8. For by grace ye Are saved. are ye saved through faith, and Not of works. that not of yourself. It is. Yes, it is the gift of God. Amen. Praise God. Foundational truth kakabsat. Hantani salakan ti trabaho ng regalo iti Apo. Amen. Mekanis. Come on. Sayang ti pinag-effort mo nga nagikabesa. Okay. Kuya Timmy nga rod. Oh, you can sit there, Kuya Timmy. It's okay. You can sit there. Oh, you can sit there. Come on. Hold on. Philippians. Timmy. Philippians. Okay. Timmy practice some more. Yeah, Timmy practice some more. Amen. Blessing dito kakabsat the challenge da di bakara dedo. Amen. Tulad din dati bakara nga dati tumultulad bakara kakabsat. Amen. Katawan Pastor Profi. Tumag dirti arot kakabsat. Let's sing that song. I have been blessed. First verse, when he moves among us, all that he does, all of his
His mercy and all of His love. The pen of the writer could write every day, not even His words could ever contain. I have been blessed. Warmth in the winter, flowers that spring, the laughter of summer, the changing of leaves, food's on my table and a good place to sleep, clothes on my back and shoes on my feet. I have been blessed. That's the chorus. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Arms that can raise, a voice that can talk, hands that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. Father and mother who nurtured and raised, sisters and brothers, memories made, our pastor to lead us, the altar to pray, stripes that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. One more time in the chorus. God has been good, so good. I have been blessed. Amen. Praise God. May I ask Pastor Pruvi to close us in prayer this afternoon. Wow, congratulations kids. Very good. Job well done. Palakpakan tayo man. Then palakpakan tayo. Di kita ag-perform ton Sunday. Amen. Amen. Okay. Kararag tayo. Apo Diyos, agyaman kami itang oras. Thank you. What a wonderful time of fellowship in the Word, fellowship with fellow believers, and most especially, fellowship with you. Kaya agyaman kami ti message apong nangipalagip manen kada kami, nga saan mi pagariyan ti lasagmi, no di kat sika kumat mangiturong kada kami, Lord. Pakawanan na kami ta, hami malalwadan, ta digiti banbanag iti lasag, kan lubong, kat isot mang pundi mangidep, mang palamis kada kami, Apo. So help us to sustain that fire, that fervency, that diligence in serving you. Help us to guard our hearts and guard our mind. No redo, Apo, dagiti sulisog ti aglawlaw. Katulungan na kami mga gwardya, Apo, di puso kan panunot mi, Apo. Bendisyonam ti kakabsat, iji Hawaii, o rin buibuy at YouTube, sikat ti madaydayo, Apo. Kwam ti Gloria, continue to bless Preacher Glenn. Thank you for the kids who have given their verses and those who will be giving next Sunday. In Jesus' name, amen. Amen. God bless everybody. Aloha. Amen. God bless. Aloha.